Igitondo cyiza kuri ukurikiye The Quick Times News, ndizera ko umeze neza. Ni amakuru agezweho kuri aya masaha, ni amakuru ari kugenda acicikana hirya no hino. Nanjye ndavuga ati reka nze nyabagezeho mu wa mbere ubundi tunayaganireho. AFC 23 hari ibindi bice yongeye kwigarurira. Ni ibice bya Kaniro ndetse na Kanigi. Ni ibice n'ubundi byari bisanzwe bigenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Ibyo ndaje ngo tubiganireho, kandi si ibyo gusa, ndaje ndakubwira ko abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bariye Karungu, batwika muri abatwitse ahavurirwa icyorezo cya Ebola. Si ibyo byose ni ukubera iki? Ibyo nibyo nje ngo tuganire. Ndi Benga Oziana The Quick Times News. Wecyo uri gusabwa no kujya hasi ya subscribe ugakandaho, ubundi tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu. Amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko kuri uyu wa kane tariki ya 21 Gicurasi 2026 abarwanyi ba AFC M23 bahagaritse igitero cyagabwe na FARDC ifatanyije n'inyeshyamba za Wazalendo muri teritwari ya Masisi. Nkuko amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba n'undi atangazwa n'imiryango itegamiye kuri leta agera kuri Kivu Morning Post, avuga ko guhera ku mugoroba wo kuri uyu wa kane abarwanyi ba AFC M23 banagenzura hitwa Gasake, Kinigi, aho FARDC yigomba gufata, ndetse na Kaniro nyuma y'umunsi w'imirwano ikomeye yahuje impande zombi zihanganye muri iyi mirwano. Ku rundi ruhande ariko biravugwa ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo ba Wazalendo bigaruriye Katoyi, centre n'imidugudu ihakikije harimo na Ruke na Kasenyi. Nyuma y'iki gitero cya gisirikare, abaturage barirwa mu bihumbi bahunze ari benshi we mirwano yabereye kuri iyi axe nyuma y'iminsi mike hari agahenge. Ibi ngibi rero icyo bishatse kuvuga, kubona imirwano nk'iyi yongeye kuhura hariya muri iriya Kivu, nibwo ni muri Kivu burasirazuba ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi imirwano ibiri muri Kivu zombi. Kuba M23 yongeye kugira ubuce yongera kwigarurira, ubwo ndavuga Kinigi na Kaniro, ni bishatse kuvuga ko n'ubundi imirwano yongeye kubura hagati y'impande zombi. Ndavuga ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse no ku ruhande rwabo bahanganye n'abarwanyi ba FARDC M23 ndetse na Twirwaneho bafatanya muri uru rugamba. Icyo bishatse kuvuga nuko n'ubundi dushobora kuba tugiye kubona kongera gukozanyaho, tukabona imirwano mu isura nshya, ko M23 yari imaze igihe igabwaho ibitero ariko ikaza kuba idasubiza ibi bitero by'ingabo by'ihuriro z'ingabo za leta ya Kinshasa. Iyo tuvuze ihuriro ry'ingabo tuba tuvuze igisirikare cy'igihugu FARDC, tukavuga aba Wazalendo, tukavuga FDL ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zirariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva iyi mirwano yatangira. Icyo bishatse kuvuga nuko imirwano ishobora kuba yaje noneho mu isura nshya, dushobora kongera kubona bya bihe by'umwijima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ibyo twaherukaga muri 2022 ubwo uyu mutwe w'abarwanyi ba AFC 23 wongeraga kubura intwaro, ndetse tukabona n'ibitero karundura nk'ibyagiye bikoreshwa ubwo bafataga imijyi itandukanye. Ubwo ndavuga Goma, nkavuga za Bukavu, Uvira yo bayifashe batarwanye, ubwo nkavuga na za Masisi. Byose dushobora kongera kubona M23 mu isura nshya, ariko na leta y'Kinshasa ko bose tubona ko nta numwe ushaka kuba yacisha bugufi. M23 yari imaze iminsi iri kubigerageza, ariko ivuga ko ibitero iri kugabwaho na leta y'Kinshasa bikomeje kuyibangamira, akaba ari byo bishobora kuba byatumye n'ubundi bongera gusubukura imirwano, bakaba no batangira kwigarurira ubundi ibindi bice. Hari amakuru mu minsi ishize avuga ko ubwo M23 yavaga mu bice igenzura harimo na Rubero, ari uko yashakaga kwisuganya kugira ngo ibone uburyo yongera gufata umujyi wa Uvira. Ibyo nabyo muri mu byo dushobora kuza kwitega
ko M23 dushobora kwibona none yasuye mu mujyi wa Uvira, kubona ko imirwano n'ubundi igenda ikorera ibiri ku hirya gato y'ibi bice nyine, ngo navuga ya Uvira mu gihe hamaze igihe kinini M23 yarahavuye. Muribuka ko yavuye tariki 17 z'ukwezi kwa mbere, nyuma y'ukwezi kumwe gusa ihafashe, ko yari yarahafashe mu mpera za 2025, ubwo ni mu kwezi kukuboza. Irahongerera hava ivuga ko ari ukubahiriza amasezerano yari yasinwe n'impande zombi binyuze mu muhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biza gutuma M23 ikiyava leta y'Kinshasa itihajya, kuko mu masezerano n'undi bari bavuganye ko agomba kujyayo ingabo ziri netre cyangwa se zidafite uruhande na rumwe zibogamiyeho, ariko kuri iyi nshuro ntibyakunze. Hagiyeho n'ubundi ingabo za leta y'Kinshasa bafatanyije n'abawazarendo ndetse n'indi mitwe itandukanye. Bwo tuvuze indi mitwe itandukanye, barimo abamayimayi, akaba harimo FDLR ni umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda muri Mata 1994. Ubwo rero dushobora kubona M23 mu isura nshya yongera gufata ibice bishya bitandukanye. Ngo reka dutegereze turenda komeza kubakurikiranira ibijyanye n'iyi mirwano. Ahubwo n'ubundi tutaravara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage bariye Karungu batwika igice cy'ibitaro biri mu gace kiganjemo Ebola mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko abo mu muryango hamwe n'inshuti z'umusore bikekwa ko yishwe n'iyo virusi bari babujijwe gutwara umurambo we ngo bagiye kuwushyingura. Uwitwa Rike Marembe umunyapolitike wo muri ako gace agaruka ku byo yaboneye ku bitaro bikuru bya Rwampara. Yabwiye BBC ko batangiye kujugunya ibintu ku bitaro, banatwika amahema yararimo gukoreshwa nk'ibyumba by'akato. Muri ako kajagari polisi yarashe amasasu mu kirere yo kuburira no gutanya iyo mbaga. Umurambo w'umuntu wishwe na Ebola uranduza cyane, ndetse abategetsi bakenera gukora ku buryo ushyingurwa mu buryo butekanye mu rwego rwo guhagarika ikwirakwira ry'iyo virusi ya Ebola. Abakozi bo mu buvuzi bo ku bitaro bya Rwampara biri hafi y'umujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri, aho abantu hafi ya bose bakekwaho kwandura Ebola batangajwe, bashyiriho uburinzi bwa gisirikare mu gihe abapolisi binjiraga mu bitaro kugira ngo bongere gushyira ibintu ku murongo. Umukozi wo mu buvuzi yakomerekejwe n'abigaragambyaga bateraga amabuye mbere y'uko abashinzwe umutekano bahagoboka, nk'uko umukozi wo ku bitaro yabibwiye ibiro ntaramakuru FIPI. Jean Claude Mukendi ushinzwe guhuza ibikorwa byo guhangana na Ebola mu ntara ya Ituri abwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ko umugabo wapfuye yari umuntu uzwi cyane muri ako gace, ndetse ko ababajwe n'urupfu rwe ntibasobanukiwe kuri kw'iby'iyi ndwara. Ababibonye babwiye ibiro ntaramakuru Returu ko uwo musore yari umukinnyi w'umupira w'amaguru wari warakiniye amakipe menshi yo muri aka gace. Nyina yabwiye ibyo biro ntaramakuru ko yemera ko umuhungu we yishwe na typhoid, ko atari Ebola. Marembe yavuze ko iyo mbaga y'abantu batemera ko iyi virusi bikeka ko imaze kwica abantu barenga 130 muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ukuri. Ngo nuko bimeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntago hajya haburayo udushya, abaturage babo ntago babura udushya bagenda badukorera. Ubu nuko urutegerezo twareba ese imyigaragambyo iraza gukomera, ese biraza kugenda gute kuba genzura ibice birimo iyi ndwara ya Ebola, kuko ubona ko Ebola n'ubundi iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahagenzurwa n'umutwe w'abarwanyi ba AFC M23. Ni The Quick Times News, nge Dibenga Oziana. Icyo uri gusabwa n'undi no kujya hasi ukanda subscribe kugira ngo tujye tuguha amakuru agiye atandukanye ajyanye n'aya ndetse n'andi yose agiye atandukanye tuba tugomba kukugezaho, yaba ari kuvugwa mu Rwanda, ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba munsi y'ubutayu bwa Sahara, muri Maghreb, tukajya muri Burasirazuba bwo hagati, ndetse no ku isi muri rusange, tukakugira mu mikino ndetse no mu myidagaduro. Niba ibyo byose bigushimisha wowe, kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Reka mbashimire, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze kubana namwe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere.